Oguba moto zo mu kisharo cy'urukugite cyaro cya Rwenyeje omugomboro ya Hapuyo n'ekyaro kya Kamaisana omugomboro ya Kasuri. Ekigamba ngo abali abantu bana bine piki ibiri za bajaji obwo bine empuni ibiri eziru kuteberezibwa kuba babano baraga kuziba mu kyaro kya Rwenyeje bari kuzitwara Kasure niko kwata omwe bakamose na piki bakazembaho umuriro rero abantu bashatu bakashaba kabona mpamaguru. Nyowe mbaye ndi acho kino nyencyaka saa 12 nyafune esimu nibangamba nti hano amagenda bushoro mu Kasaro haroho umuntu obubokeze na pikipiki ibiri amangu ago nyagamba nyatera gisho ni mukengesa gisho Hapuyo sub county kuno bangambira haliyo umuntu bokeze na pikipiki ibiri amazima gali obusuma buhingura ine Kamaisana betu ninihira Uganda yone obusuma bufokere busuma ito bakatukoma nk'abasirikale becyaro cyonkane buli kiro oine kufuna esimu musaha mwenda 10 saha mukaga esimu zifokere esimu abo obusuma. John Tomusime mukuru w'entebe yo kubanza habwa Kamaisani yayeruko kwatwa habwa obushuma obutekere musho cyo mbyaro okwe. Beta amazima gali mukichoka kyaitu abasuma batukwigeze omwikeni yonka bakatwaramu empunu nka mukaga bayibire empunu z'abantu bayingi muno kati tukosa nturanturura nabwe kitujwahire n'abasuma kandi abasuma nibabakwata nibabatwara ha polisi nibahaye sente nibabatayisura enguzo mu government yofokere enguzi nibagaya polisi nibabagura nibabaha sente nibabatayisura nibarwaye nibagaruka mu cyari yabo ngani bayibazindi tukohera ko zara hamwe n'ibura mirumo nibirebwa kuba nibyo byinedizo bushuma mu minyeto mu wiki emo yonka hakaitwamu abasuma basatu na habweki tiniterera esinganto begekora bekore baroga habintu byobusuma government twayire sente za PDM na projects ezindi abasigaze kimbayini ngamba bekambe kukora abasigazi bakunyumirwa hayro hakazano matatu echo bacyeta zara nibakwata obuno bwo kucanga nibanaga namba yawo account wako ahabwo nshongeji bamwe bahire sente za PDM berakirire boyema y'amatungo gabo ago baguzire mu sentezi okwibwa bagenda Museveni yakorekyo mugaso yatuha sente za PDM tuguzire empunu bakuyitwara tuguzire ente bakuyitwara kandi government yariyo nekakari ko kujya kwikanirwa tubanja tutaine cyo gukora. Empune zakwatwa zataruha polisi ngo bwamushinja Gashaka Philip Murangira mu Rukegegwa.